apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya kamutan, Mari Josie? Ay nawaw, apay ka di aya, Maridale. Anya manen ti pagsaksakitan tinakam mo kanya. Idi pa ila napalabas alawas nga insend ko ti Lincoln ka. Nga maging gaita, saan mo pa nga in-like tiladawan ako nak nga in-like mo, Mare? I-like kun tulad taan numawaya anak, Mare. Mano nga aldaw mat nga minan asa anak anag Facebook. Like lang, iimot mo pa imat. Kasla saan tamat nga kumari no kasta? Kas kunaken ka, Mare, nabayagan asa anak anag Facebook. Amumat abisi ang iti trabaho. Ken may sa awan load ko, Mare. Ti ibagam kit day, di mo la kayat ti agriak ta umapal ka. Di mo kayat amangabak kami iti dayjay a photo liking contest, Mare. Unay kan, Mare, dali. Day talaang a photo likes ti makagapo agumura ka kanya. Dito'y balay ka, day. Tinagapuan ni Dalay. Josie, anak ka, aw. Wala nang. At nyamanan nga, iti may naimbagakan ka. Kasi iti sigod, ananang. Issue manan day ta a photo liking contest. Anya? No apay ka no, ajak in like tila dawan daan na ipos, nanang. Ay, nawaw. Day talaagan ti pagsaksakitan tinakam na kin ka, anak ka. Nagrabaw nga rod, nanang. No kasta ko mga amo na abisi ka, maawatan na kumamit Saan mo tupay amasangot yung Facebook, anak ka? Naimbagkan ko na tawan unay trabaho na. Day tangarod ti saan amaawatan ti kumarek, nanang. Talaga asensitibo day jay ako, Mare. Sikapay lang ti makamo kadagiti ubing Florola kay. Sa dino ay ti papana, bakit? Mapanak iti palingke. Ay nawa, nabigat pa yung ti schedule ti panagpalingki yung kani kumari majusay. Ay, umuna akon, tadyak kayat ti makigindan kan kwa na ington bigat lang kay. Bakit? Nagpudno ka man? Adda ka di yung nagkinaawatan iti kumari. Plastik matgayam day jay ako mari. Plastik? Ni, apa yan? Anya ti inarabid na, di mo nagustuhan? Di mon saludsudan no anya. Kas na ko nakitay. Si kapay la ang tiagbantay ita, tamapanak iti palengke. Nasalaw ko man ni kumari madali di tadalan itay, Juicy anak ko. Nagpalingkin samay. Anya ti ko nam, nanang, nagpalingke? Wan, adumat ti nakaiko bag nga awit na. Inton bigat pa'y mati schedule mi nga agpalingke. Ay, jak siguradaw nga padasam tuman nga teksan, anak ko. Ay nawaw, apay ngay, di na pa'y mo't imbagbaga kanyak nagpasentro gaya man. Ay, sana ka sigurado no ijisentro tinagapuan na, anak ko. I-text mo man kiday. Una yan ako, Maridale. Nagsimplian aba naglaang, ngamkas na una yung tigura na kanyak. Tinasaya at i-text mo, tapno ang mom, no nakapalingke, no saan pa'y. Diyak ngamin nasa lunsod, itay kat. Wen nanang, aglodak to inton madamdama. Amangan no isupay maninday ta apagsakitan tinakam na kanyak, no bilang laang. Agkuyugtan nga agpaili inton alas 12, bakla. Ay nawaw, ito lang pa, adi ka naggidan iti kumarim. Nasakit pa ila ang tinakam na kanyak.
Iso nga imbes nga itati schedule ti panagpalingki me, imunamot din ang nagpalingki idi kalman. Ay, wala paiso. Ado ti awit na nga ay ko bag idi kalman. Jakman amo iti dahi ako marik. Sensitibo la unay mat. Anyat nagapaan nyo aya. Saan ko laang nga in-like tila dawan da Anya? Ludan nakman kit di gayam iti Facebook iti 10 bakla. I-like ko man laang tapno awan ti pagsaksakitan tinakam ti kumare. Na-ilike kong tiladawan nga ibagbagan ni Mari Dale. Ngam ape nga saan mat nga agsent ti chat ko kenkwana. Adda ka di signal mo bakla? Adda Ay nawaw. Ape nga Kita man. Tiyak pa yun makita ti profile na. Ay nawaw. Ala! Nakablock ka man. Anya? Iso asaan nga agsenti chat mo kuha na ata in block na ka. Ngam na-ilike ko mat tiladawan nga ibagbagana. Well, ta Facebook page met ti photo liking contest as imalya ni Manang Dali. Nakaipusan tiladawan nga in like mo. Kasanungay day na. Yung kakasaritan to Naskan nga yan block na ka. Tapno masendam iti chat. Kaya tapno makita am iti post na iti Facebook. Si kamat ti lumabas iti paraangan mi, Mari Dale. Kumusta kan? Sarud-sudang pailang, kalpasan ti naramid mo? Ayun gayam. Na-ilike ko ti picture nga ibagbagang nga ilike ko, Mare. Apay kumapailaang, nala daw matlaangan. Ha? Idi pay la Lunes, analpas day ta a photo liking contest, Mare. Kasta ka di? Wan, ibagbagak tumat ngamin kun ka, idi. Ay na, pasensya kan, Amare. Talaga nga italaang nag-Facebook ak manen. Nawan ti bagam, di kan manaktak, Mare. Nasakit ka di pa ilaang tinakam mo kanyak, Mare? Makamukan dita. Kas makita mo't katagdardarasa. Sige, papana ko. Ay nawaw. Pimanaw lang tamad. Talaga nasakit tinakam ti kumare kanya. Birthday ni Nanang Inton umay asabado, pare Floro. Umay kanto Adda ka di maaramid ay, Mare. Agluto laeng. Ngam Inton sabadon tumat laeng. Nalangaraw, umay kami tumat. Si kanto ti mangibagakin ni Mari Dale. Kas laging gaita, kat nasakit tinakam na kanya. Ay na, wala nga road. Apay, anyat di yung nakinaawatan na ya, Mare. Ay na pare, nagsimplyan laeng mat. Jak laeng piman na ilike ti picture yo para iti photo liking contest asimmalyan na. Day talaang? Wen, maawatak matkit di ti kumare. Siguro ti pampanunutin na, kat sa anak asuportive. Ngam talaga ngamin abisi Kanjak na sango ti nag-Facebook pare. Nalabay ang Mare. Ipalawag kunto iti asawa. Kasangay ni Nana Rita ita, dali bakit? Mapantayo iti ayan da Mari Jose. Sa anak nga bibisin na niya. Na, adaya imbagak nagbibisin ka. Mapan kayo, numapan kayo. No siyak, sa anak amapan. Ay nawaw. Para lang iti data alike, gumura kan iti kumare. Di mo amunoan niya ti marikrik na Floro. Amom ka di? May salaang tinagbaetan mi iti first place iti deja a photo liking contest. No in like ko man ni Mari Josie deja aladawan, di nag first place ko mati ladawan tayaw. Sana bale, sumali kan tumanan. Sayang deja. Sayang ti binayadak a registration fee. Kunak tuma ngamin nga isardeng mo dayta photo liking contest. Dayta pa'y kidi ti makagapu no apay akaguram ti kumarin. Basta. Amom abisi ni Mari Josie iti trabaho na. Yung kas makita, sagpaminsan lang nga ag-cellphone.
Saan mat nga iman ni Manang Dali? Manong Floro, Aday di balay, bakla. Busy nga cellphone. Di na kaya tama ka naman iti what? Ah, kasano ka, kumpurmi mo lang din ang pagsaksakitan tinagam na. Ay na, gagangay na siguro, Manong. Ay, jak man na mo ko na. Uray siya, jak maawatan ti asawak no maminsan. Di tamit amo, no, niya ti marikrik na Manong. Sensitibo lang kami ni Manang Dali. Simple abanag ka, sakitan na. Dahil tangaro ti ugali na jak kay kayat, Van. Sensitive. Anong santay latan, Manong? Talaga siguro akas dyan iti kinatao na. Hindi mo liplipatan ti mangisupot iti makan para iti kumarem, Juicy anak kaw. Ay nawaw, wen met ananang. Oray kas jeti kumare. Jakla tamot malipatan. Ay, nasayat mo't nga ron, no kasta, Juicy. Sensitibo ti kumarem. Ang anusam Anyangay nga ron, isumot ti pinili kumarem. Wen anana. Kas lakabsat ko ni Mari Dali. Ay, wen gayam. Adapay nabati a cake iti ref. Paborito na ti cake. Saan ka day? Wen nanang, mangisuputak to, inton madamdama. Agpakada kami, Mari Jose. Ay, mabiit laang, pari Floro. Ah? Alaam da ito eh. Ay nawaw. Adapay gayam take out. Wen, para kin ni Mari Dali, pare. Saan mat ngamin nga imay? Ay, agyaman na ka, Mari. Agyaman na. Ta, maanusam ti asawa. Wen, kita sigurado ay ayon tumanen tirik nana. Sensitibo talaga. Ngam nalakamot ay ayo, pare. Sigurado maragsakan day siya, no makita na dagiti makan ngintid mo, Maray. Sigurado day ta, pare. Anto'y tinsupot ni Kumarim at Jusay. Dalay, bakit? Apay nga inalampay laang. Ay nawaw. Kung may kakilin, tara manam. Ano da ito'y, bakit? Kanan nyo latan Sensitive ka launay mo, bakit? Uray simple abanag laang. Pagsakitan ng tinakam mo. Anya kumaita. Ay, naimbaglangan atas sweet ni Kumari Jusay. Sweet mga ibagbagam dita. Pagyamanam dita da Kumarim akaskin ko na. Kitaam, sensitibo ka, ngaman anusan na ka. Sweet launa, hindi Kumarim. Man-manun, tikas di ako Kumaray, bakit? Ay, awan asawam. Ngem adamat ti Kumarim nga ay ayuwam. Wen nga rod, bakla. Ay, naimbag man, tadi ka maumuma ang mga ayo iti Kumarim. Wen takas lakabsat ko ni Mari Dali. Ay, nag-sweet. Sigod mat, Van. Ay, sweet ka, ngam apay ngay nga awan mailawan ken ka. Kasta talaga, bakla. Ang mga no sa anak pa'y apang wife material ama ko na. Ang mga no kumari material laang. Mangirwar ka man kititi soft drinks, bakla. Ilistampay laang. Bayadak to no makasingira. At tuwing tigat katangam, isapsapam ko matimay, Apay kumamat. Nagistambay kaya ni Manang Juicy ditoy. Aya? Yes! Sikat itapik mi itay. Naibaga na sensitive ka kanu. Ay nawaw. Siyak pa'y ti sensitibo ita. Talaga nagpuskol ti pa nag-group pro pa day dyan, Josie. Relax! Ti ko na kat sensitibo ka kanu. Sipod pa'y idi. Ngam napatag kalat ta kanu kankwana. Kas natin baga na? Gawin! Ure idi kasangay ni Nanarita kat sang kadamag na ka. Nagasat ka iti Kumarim, mare. Man-mano ti kasi ako mari as sweet. Si kamot ti masalaw ko dito'y dalan, Mari Dali. Kumusta kan?
Nasayat mat Mari Jose. Ay nawaw. Saanan anapudot ti ulom kanyak, Mare? Saanan Saan na kun akagura? Saanan Mari? Pasensyakan Gapula ang itiday ta photo contest. Ginura ka. Okay laang, Mare. Maawatak mo't no nasakit tinakam mo kanyak. Kan may sa, nairwama kun iti kasta ngay style mo. Ayun, gaya Mare. Agyaman ang kadagiti makmakan nga impawit mo iti asawak Nag-sweet ka na unay kanyak, Mare. Ay nawaw. Win takas lakabsat matan ti pangibilbilangaken ka, Mare. Talaga nagasatakken ka, Mari Josie. Uray may salaang ti kumarik, no kasken ka, naragsa ka kon. Mapanak man pa'y maki-standby iti ayanda Mari Josie lakay. Mapan kung tusuko ng dagiti ubing iti pagadalan inton malam. Ay nawaw. No, kasta ayos kayon, kani Mari Josie? Wen lakay. Kaya't asawanday ta, inaldawak tumanan iti ayanda. Awan parikot no may papaniti day ta bakit. Basta aramidem, nagiti rumbang nga aramidem dito balay. O katuan matlakay. Malhagrubuatak nga rudan. Sigurado na urnong man ti istorya ni Mari Josie. Malangaron. Nagiti ubing Di mo liplipatan na sukunan. Wen ka di lakay. Anya ngay tilinaon day ti eco bag, Mari Dali. Ay, natangkan prutas para ken ka Mari Josie. Ay nawaw, agyaman aklaunay, Mare. Awanan nyaman na Mare. Ala, agtugaw ka nga rutpay. Tagtimplaak iti kapeta. Agmerienda tapay. Ay, isa anak pa'y matamabisin Mare. Kasla saan ka mat anairwam, Mari Dali? Mabisin ka man no saan, agmerienda talatta. Kakaiso na nga daginatang ko at tinapay. Sika nga ron ti makaamo, Mare. Ay, nawaw! Di mo pagbalinan a komplikado dagiti babasit abanat. Tapno agtalinaed ti pakikin na awatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabalimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anya kamutan Mari Josie? Ay nawaw, apay ka di aya, Mari Dali. Anya man ti pagsaksakitan tinakam mo kanya. Idi pa ila napalabas alawas nga insend ko ti linken ka. Nga maging gaita, saan mo pa nga in-like tiladawan ako nak nga i-like mo, Mare? Ilay kun tulad taan, numawaya anak, Mare. Mano nga aldaw mat nga minan, asa anak anag Facebook. Like lang, iimot mo pa imat. Kasla saan tamat nga kumari no kasta? Kas kunaken ka, Mare, nabayagan asa anak anag Facebook. Amumot abisi ang iti trabaho. Ken may sa awan load ko, Mare. Ti ibagam kit day, di mo la kayat ti agriak ta umapal ka. Di mo kayat amangabak kami iti dayjay a photo liking contest, Mare. Unay kan, Mare Dali. Day talaang a photo likes ti makagapo agumura ka kanya.
Dito'y balay ka, day. Tinagapuan ni Dalay, Josie anak ka, aw. Nanang. At nyamanan nga, iti may naimbagakan ka. Kasi iti sigod, ananang. Issue mananday ta a photo liking contest. Anya? No apay ka no, ajak in like tila dawan daan na ipos, nanang. Ay, nawaw. Day talaagan ti pagsaksakitan tinakam na kin ka, anak ka. Nagrabaw nga rod, nanang. No kasta ko mga amo na abisi ka, maawatan na kumamit Saan mo tupay masangot ang Facebook, anak ka? Naimbagkan ko na tawan unay trabaho na. Day tangarod ti saan amaawatan ti kumarek, nanang. Talaga asensitibo day jay ako marek. Sikapay lang ti makamo kadagiti ubing florola kay. Sa dino ay ti papanah, bakit? Mapanak iti palingke. Ay nawaw, nabigat pa yung schedule ti pa nagpalingki yung kani kumari majusay. Ay, umuna akon. Tadyak kaya't ti makigindan kan kwa na ington bigat lakay. Bakit? Nagpudno ka man? Adda ka di yung nagkinaawatan iti kumarem. Plastik matgayam day jay ako mari. Plastic! Ni, apa yan? Anya ti inarabid na, di mo nagustuhan. Di mon saludsudan no anya. Kas na ko nakitay. Sikapay la ang tiagbantay ita tamapanak iti palengke. Nasalaw ko man ni kumari madali di tadalan itay juicy anak ko. Nagpalingkin samay. Anya ti kunam, nanang? Nagpalingke? Wan, adumat ti nakaiko bag nga awit na. Inton bigat pa'y mati schedule mi nga agpalingke. Ay, jak siguradaw nga padasam tuman nga teksan anak ko. Ay nawaw. Apay ngay. Di na pa'y mo't imbagbaga kanyak nagpasentro gaya man. Ay sana ka sigurado no ijesentro tinagapuan na anak ko. I-text mo man kiday. Una yan ako maridali. Nagsimplian aba naglaang. Ngamkas na una yan tigura na kanyak. Tinasaya at i-text mo tapno amom no nakapalingke no saan pa'y. Jak ngamin nasa lunsod itay kat. Wen nanang, aglodak to inton madamdama. Amangan no isupay maninday ta pagsakitan tinakam na kanyak no bilang laang. Agkuyugtan nga agpaili inton alas 12, bakla. Ay nawaw, ito lang pa, adi ka naggidan iti kumarim. Nasakit pa ilaang tinakam na kanyak. Iso nga imbes nga ita ti schedule ti panagpalingki me. Imunamot din ang nagpalingki idi kalman. Ay, wala pa iso. Ado ti awit na nga ay kubag idi kalman. Jakman amo iti day ako marik. Sensitibo la unay mat. Anyat nagapaan nyo aya. Saan ko laang nga in-like tila dawan da Anya? Ludan nakman kit di gayam iti Facebook iti 10, bakla. I-like ko man laang tapno awan ti pagsaksakitan tinakam ti kumare. Na-ilike kong tiladawan nga ibagbagan ni Mari Dale. Ngam ape nga saan mat nga agsent ti chat ko kenkwana. Adda ka di signal mo, bakla? Adda Ay nawaw. Ape nga Kita man. Tiyak pa yun makita ti profile na. Ay nawaw. Ala! Nakablock ka man. Anya? Iso asaan nga agsent ti chat mo kunkwa na ata in block na ka. Hanggang nailike ko may tiladawan nga ibagbagana. Well, the Facebook page met ti photo liking contest as imalya ni Manang Dali. Nakaipusan tiladawan nga in like mo. Kasanungay day na. Yung kakasaritan to Naskan nga yan block na ka. Tapno masendam iti chat. Kaya tapno makita am iti post na iti Facebook. Si kamat ti lumabas iti paraangan mi, Maridali. Kumusta kan? Salud-sudang pay lang kalpasan ti naramid mo. Ayun gayam.
Na ilike ko ti picture nga ibagbagang nga ilike ko, mare. Apay kumapay laang. Nala daw matlaangan. Ha? Idi pa'y la Lunes analpas day ta a photo liking contest, mare. Kasta ka di. Wan. Ibagbagak tumat ngamin kun ka, idi. Ay na, pasensya kan, amare. Talaga nga italaang nag-Facebook ak manen. Nawan ti bagam. Di kan manaktak, mare. Nasakit ka di pa ilaang tinakam mo kanyak, mare? Makamukan dita. Kas makita mo't katagdardarasa. Sige, papana ko. Ay nawa, pimanaw lang tamad. Talaga nasakit tinakam ti kumari kanya. Birthday ni Nanang Inton umay asabado, pare Floro. Umay kanto Ada ka di maaramid ay, mare. Agluto laeng. Ngam Inton sabadon tumat laeng. Nalangaraw, taumay kami tumat. Si kanto ti mangibagakin ni Mari Dali. Kas laging ga ita, kat nasakit tinakam na kanya. Ay na, wala nga rod. Apay, anyat di yung nakinaawatan na mare. Ay na pare, nagsimplyan laeng mat. Jak laeng piman na ilike ti picture yo para iti photo liking contest asimmalyan na. Day talaang? Wen, maawatak matkit di ti kumare. Siguro ti pampanunutin na, kat sa anak asuportive. Ngam talaga ngamin abisi Kanjak na sango ti nag-Facebook pare. Nalabay mare. Ipalawag kunto iti asawa. Kasangay ni Nanarita ita, dali bakit? Mapantayo iti ayan da Mari Jose. Sa anak nga bibisin na niya. Na, adaya imbagak nagbibisin ka. Mapan kayo, numapan kayo. No siyak, sa anak amapan. Ay nawaw. Para lang iti data alike, gumura kan iti kumare. Di mo amunoan niya ti marikrik na, Floro. Amom ka di, may salaang tinagbaetan mi iti first place iti deja a photo liking contest. No in like ko man ni Mari Josie deja aladawan, di nag first place ko mati ladawan tayaw. Sana bale, sumali kan tumanan. Sayang dayjay. Sayang ti binayadak a registration fee. Kung naktuma ngamin nga isardeng mo dayta photo liking contest, dayta pa'y kidi ti makagapo no apay akaguram ti kumarin. Basta. Amom abisi ni Mari Josie iti trabaho na. Yung kas makita, sagpaminsan lang nga ag-cellphone. Saan mat nga iman ni Manang Dali? Manong Floro, Aday di balay, bakla. Busy nga ag-cellphone. Di na kaya tamakaraman iti what-what? Kasano kumpurmi mo lang din ti pagsaksakitan tinagam na. Ay na, gagangay na siguro, Manong. Ay, jak man na mo kwa na. Uray siya, jak maawatan ti asawak no maminsan. Di tamit amono niya ti marikrik na Manong. Sensitibo lang kami ni Manang Dali. Simple abanag ka sakitan nan. Ay, dahi tangaro ti ugali na jak kay kayat, Van. Sensitive. Anong santay latan, Manong? Talaga siguro akas jay ti kinatao na. Di mo liplipatan ti mangisupot iti makan para iti kumarem, Josie anak kaw. Ay nawaw, wen met ananang. Oray kas jeti kumare. Jak latamot malipatan. Ay, nasayat mo't nga ron, no kasta, Josie. Sensitibo ti kumarem. Ang anusam Anyagay nga ron, isumot ti pinili kumarem. Wen anana, kas lakabsat ko ni Mari Dali. Ay, wen gayam. Adapay nabati a cake iti ref. Paborito na ti cake. Saan ka day? Wen nanang, mangisuputak to, inton madamdama. Agpakada kami, Mari Jose. Ay, mabiit laang, pari Floro. Alaam day to. Ay nawaw. Adapay gayam take out. Wen, para kin ni Mari Dali, pare. Saan mat ngamin nga imay? Ay, agyaman na ka, Mare.
Agyaman na, ta maanusam ti asawa. Wen, kita sigurado ay ayon tumanen tirik nana. Sensitibo talaga, ngam nalakamot ay ayo pare. Sigurado maragsakan day siya, no makita na dagiti makan ngintid mo, maray. Sigurado day ta pare. Anto'y tinsupot ni kumarim adjusay, dalay, bakit? Apay nga inalampay laang. Ay nawaw. Kung may kakilin, tara manam. Ano da ito'y, bakit? Kanan nyo latan Sensitive ka launay mo, bakit? Uray simple aba naglaang. Pagsakitan ang tinakam mo. Anya kumaita. Ay, naimbaglangan atas sweet ni kumari Jose. Sweet mga ibagbagam dita. Pagyamanam dita da kumari makaskin ko na. Kita sensitibo ka, ngaman anusan na ka. Sweet launa, hindi kumarim. Man-manun, tikas di ako kumari, bakit? Ay, awan asawam. Ngem adamot ti kumarim nga ay ayawam. Wen nga rod, bakla. Ay, naimbag man, tadi ka maumuma ang mga ayo iti kumarim. Wen takas lakabsat ko ni Mari Dali. Ay, nag-sweet. Sigod mat, Van. Ay, sweet ka, ngem apay ngay nga awan mailawan ken ka. Kasta talaga, bakla. Ang mga no sa anak pa'y apang wife material ama ko na. Ang mga no kumari material laang. Mangirwar ka man kititi soft drinks, bakla. Ilistampay laang. Bayadak to no makasingira. At tuwing tigat katangam, isapsapam ko matimay, Apay kumamat. Nagistambay kaya ni Manang Juicy ditoy. Aya? Yes! Sikat itapik mi itay. Naibaga na sensitive ka kanu. Ay nawaw. Siyak pa'y ti sensitibo ita. Talaga nagpuskol ti pa nag-group pro pa day dyan, Josie. Relax! Ti ko na kat sensitibo ka kanu. Sipod pa'y idi. Ngam napatag kalat ta kanu kankwana. Kas natin baga na? Gawin! Ure idi kasangay ni Nanarita kat sang kadamag na ka. Nagasat ka iti kumarim mare. Man-mano ti kasi ako mari as sweet. Si kamot ti masalaw ko dito'y dalan, Mari Dali. Kumusta kan? Nasayat mat Mari Jose. Ay nawaw. Saanan anapudot ti ulom kanyak, Mare? Saanan Saan na kun akagura? Saanan Mari? Pasensyakan Gapula ang itiday ta photo contest. Ginura ka. Okay laang, Mare. Maawatak mo't no nasakit tinakam mo kanyak. Kan may sa, nairwama kun iti kasta ngay style mo. Ayun, gaya Mare. Agyaman ang kadagiti makmakan nga impawit mo iti asawak Nag-sweet ka na unay kanyak, Mare. Ay nawaw. Win takas lakabsat matan ti pangibilbilangaken ka, Mare. Talaga nagasatakken ka, Mare Josie. Uray may salaang ti kumarik, no kasken ka, naragsa ka kon. Mapanak man pa'y maki-standby iti ayanda Mari Josie lakay. Mapan kung tusuko ng dagiti ubing iti pagadalan inton malam. Ay nawaw. No, kasta ayos kayon, kani Mari Josie? Wen lakay. Kaya't asawanday ta, inaldawak tumanan iti ayanda. Awan parikot no may papaniti day ta, bakit? Basta aramidem, nagiti rumbang nga aramidem dito balay. O katuan matlakay. Malhagrubuatak nga rudan. Sigurado na urnong man ti istorya ni Mari Jose. Malangaron. Nagiti ubing Di mo liplipatan na sukunan. Wen ka di lakay. Anya ngay tilinaon day ti eco bag, Mari Dali. Ay, natangkan prutas para ken ka Mari Jose. Ay nawaw, agyaman aklaunay, Mare.
Awanan nyaman na, Mare. Ala, agtugaw ka nga rod pa'y. Tagtimplaak iti kapeta. Ag merienda ta pa'y. Ay, isa anak pa'y matamabisin, Mare. Kasla saan ka mat anairwam, Mari Dali? Mabisin ka man no saan. Ag merienda talatta. Kakaiso na nga daginatang ko at tinapay. Sika na ron ti makaamo, Mare. Ay, nawaw! Di mo pagbalinan a komplikado dagiti babasit abanat. Tapno agtalinaed ti pakikin na awatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Tinarimaan mo ka din tibubong tayo, Benny Lakay. Saan pa'y? Anya launay ti pagdanagam. Kawan pa'y bagyaw. Na, urayam nga adda bagyo sa munto tarimaanan. Busy nga raw. Diyak masangaw. Busy. Anya kumati pa ka kumikumam, kat nalpas magtanti kontrata yo. Nalpas ti kontrata me. Iso me time meten Ay, diyak amukan ka. Tarimaanam kit di tibubong tayo, ta mga no agded tumanan. Nagganat ka di sikati mga ramay. Di ka makauray. Anya, panagkunam ka di, kat kabailak ti umuli iti bubong tayo, Nakusta nga raw. Ano sam ti aguray Ay, nawaw. Napudot man ang ti ulo, Mari Delia. Ay, kasanumit ngamin, Mari Josie. Awan met ti ko na ni Benito at tarimaanin na ti bubong me. Di na ka numasangaw. Di na masango. Kat no nakita kalimabas da iti kumpari na itay, panagkunak kat agpaili damanan. Day tangarod kat, Mare. Napatpatagkan kwa na ti bisyo na, ngam timang tarimaan iti bubong me. Day tatirigat na no sadot tinakay batugang, Mare. Ay, pudno launay, Mare. Isuda pa'y ti makaunget. Ay, no kabailak laang ti umuli. Siyak kuman timang tarimaan. Mga nanrema. Awan pa'y mat ni tatang nanang. Nay, anyat orasan anak ko. Alas 10 itirabi. Saan mat amabalin amapuyatan ta? Sa dino tinapanan na aya, nanang. Diyak amo no sa dino tinapananda iti kumpare na anak ko. Ay, una yan. Nalpas lang ti kontrata da. Kumkumpurmi matan ti papapananda. Day tangarod ka, anak ko. Inton maibos ti sweldo na. Napudot tumanin ti ulo na. Kasla saan na pa yan natarimaan ti bubong tayo, nanang? Ay talaga asaan anak ko. Ay na, mauma akon amang ipalpalagip kan kwa na. Ay, kasano lang ano at bagyo. Di ma-flood tayo dito yung unag, nanang. Tamakita Lilia! Lukatan nyo tiri daw! Itay pa'y ngagtuk-tuk-tukak kahit. Wan, umayan! Makuray ka kadimat, binitang! Agawan nyo Pagurayin dak pa'y mat iti manunga oras. Manunga oras? Kat no awan pa'y ti 5 minuto.
Apay ngamin aya nga agsapat ti panagawid mo, Sa dinaw tinagturugam. Naturugak iti ayan ti kumpare, bakit? Ay nawaw, kaslaawan ti balay mo at pagawidam iti kastang aramidam. Tinapatag ko nagawid na. Ay, itimplanak man iti kape. Tibubong tayo, kaano at tarimaanam. Ay, pag inanaanak man, nahang uber da tao. Diyan mula kabalan ti umulay. Kaano nga rod at tarimaanam, idi pa'y napalabas abulan nga ibagbagakkan ka. Ngam aging gaita, awan pa'y mo't tinapasama. Ay nawaw. Agasang manday ta groceries, Mari Josie. Nagadua. Wan, tapno ada abasto mi mare. Adda ka no kat umaya bagyo. Anya? Isumat tinangag ko itinyos, mare. Ay nawaw. Kasano pa yun data? Saan kam anak kasagana no bilang lang? Ay katagsagana ka matan amari Delia. Ipatarimaan mo ti bubungyo. Kan gumatang ka matan iti abastuyo, mare. Nasken nga rod amatarimaan ng tibubong may mare. Ay katwan awan ton paglinungan yo no di matarimaan, mare. Ay, no tinarimaan ko man ni Benito, idi ibagbagakan ko ana. Dinalpas ko man. Ano sam nga ipalagip kan ko na, mare. Da kayo matlaang ti kakaasi. No bilang man ta sumangpet ti bagyo. Bagyo? Oh, aw mo nangag ka. Ay nawaw, urayam ka di asumangpet ti bagyo sa kagunay, Amok abot-bot nga na lang. Saan nga effective day ta kanyak bakit? Talaga gayam nga agpatangken ka, Tarimnag inton malam. Siguradom lang, Uwan ka day. Ay, mapanak man ni Jenny kumpare. Anya man ang taramidom ijay. Bumuludak nga rod iti tolls. Adamat tools tayo. Agla latin ti duldulin ko atols. Bumuludak latan iti kumpare. Tapno siguradaw. Bumuludak man iti agdan mo, Mari Jose. Ay nawaw. An-anuam, mare? Tarimaanak ti bubong may, Mare. Ay nawaw. No kasta, saan ati narimaan ti asawam, Mari Delia? Ay nasa anak kon amang namnama, Mare. Talaga nga awan ti maasahan ken Benito. Ay kaasi ka pa'y no kasta, Mari Delia. Kabaulam ka di atarimaanan, mare. Jak sigurado. Ngam ipadas kulatan, Mare. Narigat ti agur-uray iti awan. Wan matkit di Sumurot ka nga rod kanyak, mare. Tairwar ta ti agdan abuludam. Nadagsan nga minday jay, mare. Inta nga rodon, Mare. Rumabi imanan. Kat saan pa'y anatarimaan. Sapay kunada asumangpet ti bagyo inton rabi. Anyang nga rod bagay. Sadot mo't tinaasawam. Ano samlatan at imang tarimaan iti bubong. Ay nawang! Kanya diyang aramidam ita bubong na. Ay naanya pa ngay. Tarimaanak ti bubong tayo Saan mo't maibaon ni tatang mo? Agad kayo, nanang. Sapay nagngato dayta. Delikado, numatnag kayo. Wen, di nakpakadanagan. Sigurado ka kadi akabang ng timang tarimaan iti bubong tayo, nanang? Sa anak nga expert. Ngam pagpraktis sa klatan Sige, nanang. Pukawandak latan, masapul yung titulong ko. Adaklaan dito'y baba. Wan, di ka umadadayo Tapno mangag mo, no adda ti ipaaramid ko, rema anak ko. Nagpigsa ti tudo, nanang. Wan nga rod anak ko. Sapay addalat tamat tagtagtag. Wan nga rod, nanang. No, tuloy-tuloy ti tudo na. Awanan mabasata yun. Ay, kunak no natarimaan ko amin Saan pa'y gayam? Makita no anya ti reaksyon ni tatang into nagawin. May samod ay tatatang mo. Mapanlaang bumulod iti tolls. Ngam aging gaita, awan pa'y anagawin. Amangan no nag-shutdown nanang. Ay na talaga ang mauma akon. Bagbagaan niyo inton sumangpet, nanang. Dila agbaimot kada kayo.
Yawanan, nausar amin ng titimba anak ko. Nagadumat gayam tagtagtag. Huwag nga ron, nanang. Ura iti kusina. Agtad-tad mat. Mafladan iti unag, nanang. Kasano pa yun dayta? No, tinarimaan ko mga min ni tatang. At dapay matimpadulin ko akaputikan ka niya, Rema. Ah? Apay ti kaputi, nanang. Irwar mo man kitde. Anan mo niyo, nanang? Basta irwar mo. Mausar to madamdama. Aglalo pa'y agtad-tad mat amin asuli ti balay. May salaang ang tinabati, nanang. Tidaduma kat inusar ni tatang. Kat awan matan tinagsubli. Irwar mo nga rod, tausarak madamdama. Mapanak bumulod iti kapote ni Mari Jose. Ay, anya ter aramidam dito'y balay kat rumabeen, Mari Delia. Sapay nagpigsama nga ron titudo. At ka di kapote, Mare, amabalin amabulod. Ay, nawaw. An-anwam ti kaputi, Mari. Usarin mi ko mamaray. Anya, tiyo ibaga nga ura agtudtudo kat agtrabaho kayo, Mari. Ay saan, Mare? Kastoy ngamin. Impadas ko at tinarimaan ti bubong mi itay. Ngam saan mat anatarimaan anasayaat. Isong agtadtadlat na, Mare. Agkaputi ka minsan. No kasta, agtudtudo iti unag ti balayo, Mare. Un, Mare, isong agkaputi kami laangang. Ay, narigat ti mabasa. Ang mga no agsakit kami kita eh. Ay nawa, agtudtud mo't amin asuli ti balay. Di ka agreklamo. Ta di pa'y nga ibagbagakan ka atarimaanam ti bubong. Ngam awan ti dengdenggam binito. Sapay nabasbasa ti datar. Ni, matagtinan ako. Usarom detoy. Tanan mo takaputi ngay. Saan ka di nga agreklamo ka? Tamabasbasa ka? Yan tangay di mo ammo timang tarimaan iti balay. Agkaputi tayo na. Agkaputi ka dito unag ti balay. Ay na, di ka nagreklamo. Na, una yung tikas to abyan. Ayawanan ti ado asaw. Agkaputi ka, no di mo kaya't timabasa. Diyak maanusan tikas to eh. Ay, nagadwa reklamong, tatang. Kanya ngayon, maturog tayo nakakaputi. Ada-kada kayo day tatang. No, tinulungan niyo ko mga min ni nanang. Di min nagmayat ko, ma. Saan nga agtudtud ti bubong kan makaturog tayo anasayaat. Adda sa anak ang makaturog no kastoy. Anya nga rin ti maramida niyo. Kat napigsamat ti tudo. Inak sa makiturog iti ayan niluluyaw. Kat no nagpigsa ti tudo. Delikado ti rumwar. Sapay nagsipngat. Uraya, tinapatag makaturog ka kijay. Ay di ka agar-aramid si kabinito. Maturog ka kite. Ay nawaw. Di mo ipilit ti kayat mo. Kasano, no adda ti marga ay di tadalan, kat magaburan ka. Di ka mabutang, ha? Amom ang nagpig sa titudo, ipapilit mo pa ilaang matirumwar. Ay, naimbag ta si Mardang matlaang ang titudo. Si Mardang ngam adumat ti maaramid, nanang. Ano san tayon Ni, dandanin agbalin a fispan, di balay. Huwan nga rod, nanang. Ay, tika puti a binulod ko kin ni Mari Jose. Isaganam ta isublik madamdama. Huwan, nanang. Ay, aguray ka. Ni tatang mo ngay. Adda iti silidyo, nanang. Apay, adi pa'y larumwar. Madlaw anapuyat, nanang. Dahi tatiganabon na. Saan ka nung amin anakaturog idirabi? Ay, nagadulaki di adrama na. No tinulungan na kumaan ang tarimaan iti bubong, di saan kumaamapasamak ti kastoy. Sa di numanan ti ayan ni tatang mo, awan matan iti silad me. Mapan ka no iti ayan da, lolo. Ay nawaw, talaga atak-takasan na ti responsibilidad na. Imbes at tumulong nga agdalos dito'y balay. Anya ngay kano ti aramidan na ijay ayan ni lolom? Di na matimbaga, nanang. Plano na siguro manan ti agnaed ijay Amuna nga ado ti maaramid dito'y balay. Iso nga intarayan naman. Una yung tikas na nga ugali ni tatang. Iso asi karema. Pilyum anaimbag ti lalaki apakikalay saam.
Ninanang mat, mabayag pa'y dayta. I-advance ko laan, tanarigat ti mailawan. Tama pa na kun iti ayan da Mari Jose. Si kapay laang ti maka mo dito'y balay. Mapan ko laang isubli ti binulod ka. Nanang, agan-anad kayo. Kasla napuyat ka mo, binitaw. Talaga napuyat ak tatang. Ay, jak nakaturturog iti dua arabi. Apa yan? Agtad-tad nga ron ti bubong may. Ay, nawaw. No kasta, di mo gayam tinarimaan ti bubong yaw, anak kao. Saan nga ron tatang? Kinudi pa yung bagbag at asawam. Dahi nga ron ti kamalaik. Gapo iti kinasadot kao. Jak mo't tinarimaan na dagaws. Kanya nga ita. Siyak mo't lang tinang sagrap iti bunga ti kinasadot kao. Ay, tarimaanam nga ron din Ay, tatang. Pabuludan daman iti tolls. Tarimaan akong ti bubong may. Ay, jak kaya tagkaputi iti unag ti balay may. No damanin bagyaw. Agyaman ak iti kape, Mari Jose. Imbes nga isublik lang ti kaputi kat ne, nabayaganak kit din. Gagangay na amaray. Ay, madamag ko man, Mare. Di ka di pari binito, ti muli iti bubong niyo? Ha? Kita ang amaray, at da tao iti bubong niyo. Aywan nga paiso. Ni binito mo't dayjay. Ay, nawaw. Panagkunak, Mare, tarimaanan naman tlaangan ti bubong niyo. Nagnagam siguro na, tatalaga pinagkaputik, Mare. Nagbain siguro, Mare. Pagyamanan na, taad dati kaputim abinulod ko, Mari Jose. No awan, ay, yakam mo. Itaman pa'y analagip mo tinang tarimaan iti bubong, Benito. Ay, nawaw. Ay, siyempre bakit? Jakon kaya tagkaputay, no, daman ng bagyaw. Ita, amumuntirikat na. Ay, wan bakit? Ay, pasensya. No di kayong pangpangag ide, wan? Tarimaanam nga ruden ti bubong tayo. Uwang ka day. Gumatangakbit itilan sa ijili Kurang magantilan sa ngayon ni tatang. Sigurado ang matarimaan anasaya ata. Wan, ay na. Asino mo't timayat nga kaputay, no agtad-tad tumanan ti bubong. Ay nawaw. Ay nawaw! Di ka agsadot-sadot, tanudumtang ti didikra, di kanto agparikot. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.